Hey guys, okay. Hai nó hai sama là jauh kah? Ini pengkolai na yota sya. Ini ke dia yang khazana semia ko. Nok kan tanda sema sabana yang bondu tongoi ko. Bondu kai. Jara ponji fan khazana tan songo. Enggak apa. Pengkolai ke na tabu. Ngomong gisi ni room yo kita mau hai ni tongman ni ke. Ate ja. Ini tabu thang lai sinai kari ke. Hai sa kawasi. Are, bongkol khai diba? Tam khóc thế miên bathroom phun lia tao khai nồi cho ba giờ chồng nồi cha nồi cho nó lại xin cha tao thằng xin cha từng sống này mà nó không mà lia ba giờ này cái sao lia đi thằng cao hay cha phải cái đấy guys cái nó không lấy phải lại cha cái nó nó mang khana về lại này trong view hay là cái nó nãy trong đi पहले ने सिम पाई थक जरो ना ते बनाई लिया ना ये जो पत्थर देख रहे हैं आप लोग इस पत्थर का नाम है मार्बल पत्थर और ये शिलोंग का ही है और मैं इस पत्थर को घर में से ले जाना वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा gue belai tong thotop ngzang noro phai ne phejo ha se khup ara mane am sa tong thoi chong o tam khe explain khainai bu khe khai sai mene just phai ne pheji phai ne phege norok mane sai man nai bu sa tong thoi chong khai cha hangke tini ni video kisa logoi phan mano barai phan mano hai cha hangke ang joto pare soton phungan bagin no try khlainai gita gabang ma khlainai ni ba kisa ungoi phan thangnai jo ngai pran norok pe sak logiri nai chong di ang joto pare je phunung man sa phunung nai okay so guys norok nai chong di nai le nang bus ka ngote vào thang lại nugi makna kayaknya orang nanya ji kusugo sampai kayak ekdom cumang sama lama emang kusuk mau tan sanai musuh kini saya silap gerik ya do yom hai ki aram amang mak kakak sungmang oh jasa sampai kayak pun oh cukup tam nuk sinai orang nanya ji kalau orang sudah pada yang penuh kan tam nih gengke oh saya nanya nih jorahnya September man gengke ekdom best oh saya kawan nanya nari kok nunggu kita bukin itu sendiri memang masuk si peman emang mati lagi yang di wo ekdom nai chok ni khetorok basa dong gutau na kusugo mo busuk kusuk semia tolo na khle kengke mokorok sini hima hayengo asake kusuk yang ona haran jiko tolo na khle kengke mokorok sini hima hayengi chang yang bo na hapung hatai o jaga wo je phaimani kasipono soman jaga ma thangego kanino hasu khapung hatai haimang na kawi ma to khama haja doซึ่งถึงแก่ตาบุเจราปนจีไฟชิงก็ทางไรจังก็ไอ้ทางไรชิงไหนว่าจะกันเนี่ยองค์คนไรกันถึงแก่บ่เนาะนรกไหนจงดิไปสักลอกิริเว้ยงั้นซึ่งตาเจราปนจีไฟชิงทางไหนอันทางไหนบ่มาให้วิวน้องนกฝุ่นอุ้ยทางไหนถึงแก่ลามารอกทางไรนั่นตรึกบอกสไลด์งั้นนรกไหนจงดิMokodam kutung sai sih na o jaga mokodam sok jak mano kaisa 40 taka khain mano ro salai gina sang
ये चेरापूंजी का एक जगह है, पूरा फॉगी, पूरा चेरापूंजी एरिया ही पूरा फॉगी है। तो रास्ते में आते टाइम थोड़ा बारिश हुआ और रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो आप देख सकते हैं पूरा मेरे चारों तरफ एकदम फॉगी एरिया है पूरा, क्या बोले। और ये वाला हमारा होम स्टे है, शिवलिंग होम स्टे। आप जब भी आएगा तो यहाँ पर रुक सकते हैं, मतलब बहुत सारा जगह है रुकने के लिए। फिर तो हम तो यहाँ पर रुके थे, तो इसलिए आपको यही जगह दिखा रहे हैं। तो ये देखिए हमारा, क्या बोलते हैं इसको, चैनल का ओनर। सुबह से कुछ भी नहीं खाया भाई लोग। हाँ, कुछ नहीं खाया, इसलिए उसका पेट में चुहा दर्द रहे हैं, मुंह काला हो गया। मैं भी तो काला था पहले, कौन सा गोरा था भाई? ऐसे ही था। मेरा तो हालत पूछो मत, मेरा और भी ख़राब है। गुस्सा आता है मुझे खाली पेट रहने में। ठीक है, ये देखिए पूरा रोमांटिक व्यू है एकदम, क्या बताएं। आप आके खुद महसूस कीजिए बहुत। ये वाला हमारा रूम है।